Webafowethu izinyanga ziphumela obala ngoKing Bhakanzama zimvuma zivuma amagala akhe zivuma ubuhlakali zimvuma kuyo yonke imisebenzi yokwelapha nangomsebenzi nje wokucabanga kukodwa lento bafowethu ayijwayelekile kakhulu siyazi ukuthi inyanga ihlezi ikwebhana left and right kodwa lokho okwenziwe ngongcoshe nekade ayinabo lapha kwipanel yakwa TikTok kuyamangaza futhi kuyathusa kakhulu ngifuna nezwe lakho la kwesiqiniseko SA Media ke ngakho subscribe ke niphinde like lama video. Hey kodwa lo mfowethu into yakwazi ukuyiphatha angazi ukuthi uphiwe kanjani unesiphiwo sakhe esihlukile engeke ngikwazi ukusichaza futhi abona indlela aphiwe ngayo ihlukile kwabanye abantu kakhulu from Jesuka kulowa umsebenzi engimaze kade wenza engakabi live unyangeni ubevele enale yanto lo muntu womfowethu uliciko nje angibeka njalo uliciko ngoba ubhaka uma esekubonile ukuthi uyini angakunika ibongo ungakholwa futhi imbongi le nsizwa mfowethu ijulile le ndoda mfowethu uyabona umuntu ophiwe ukukhuluma aphinda aphiwe ingqondo Ingozi kakhulu mfowethu umuntu onjalo akafuni makuthiwa uphambene naye umiyele ngobuso ukuthi ke kuyahlupha ukuba ukagayi nokuzazi ukuthi wena uwena ugcina usuyishayisa naseyindongeni ungasaboni ukuthi usuyishayisa indongeni amehla wasaboni hayi le ndoda mfowethu ngifuna ukukhohlisa mina ngimhlonipha kakhulu ubhaka indoda nje ngihlonipha kakhulu ngiyazi abantu abaningi la TikTok bayangihlonipha ngendlela abangazi ngayo kodwa ubhaka ngiyamhlonipha mfowethu kakhulu yikho noma evulo live angiyena umuntu oya ngokubuza bhaka usukwenzelani lokhu umthukelana ubani ngoba akusiyena umuntu othanda inhlamba umuntu oprofessional ngalendlela ukuthi mayenza into unayo indlela yokwenza abantu bamnake bamlandele baze bathole ukuthi yini ayilwisayo kulondo leyo hayi yabona biyela mfethu mina hayi hayi yabona mfethu yabona ubhaka bafethu ayingeke hayi yabona njengoba uchaza lo muntu uphiwe umqondo waphiwa ubuhlakani angazi yabona umuntu ongachazeki ukuthi ungamchaza uthini makuthiwa mchaze yabona nje into azokushaya ngayo ubhaka ileyo ukuthi mase kukhona into engenalo iqiniso phakathi senixabeneke seniphambene wakhona nje la uyazi ukuthi ubhaka angakwenza into akwenza into ungaboni wena elokhu echitha ngenyoni uma sefuna ukukutshela futhi uzokutshela ukuthi mina obadenza lento ujuluka ube manzi te wena ngoba ubekuphushe ekhonini ubhaka uyakwazi ukuthi uma ekusebenza akusebenza kuphushe ngomunye umuntu uzubone yena ncisho ukuthi nangu umuntu ongishayayo yini into engishoyo biyela ukuthi yazi ubuhlakani bakhe ngeke umbone elwa ngezandla ngeke umbone ethi hayi imithi ulimaza ngomqondo nje aqilaze ngomqondo nje hey lo muntu ujulile bafa ngifuna mina ukukhohlisa mina ngihlale naye sixoxe naye from eseyimfizwa nje encane hayi manje nje besekhulile naye sewumnomzana wekhaya sisuka kude kakhulu naye icithile le yansizwa futhi ngifuna ukukhohlisa kufana noma ngenza into zami ejulile angeke ngikwazi ukumshiya ngoba ngiyamazi ukuthi la ngobe sengiphoseka khona esikhotheni uyongibuyisa duwe mfowethu ngikwazi kudala ngiyazi wena ngeke usabe mangutshela ihlazo sulenza hayi le ndoda mfowethu angifuna ukukhohlisa ngiyaxolisa ke mhlawumbe kwabamnyanyayo nabangamthandi angikwazi ukuthi ngineminyaka eminingi lo muntu usazana from eqala akhimbiza yokulapha ilonda ubhaka mfowethu ejule kakhulu lo mfo ngifuna ukukhohlisa ingqondo nje yakhe uphiwe mntaka baba ngifuna ukukhohlisa and uzakuhlonipha ncisho uzakuhlonipha yizo ubheda akuhloniphe hayi kodwa mfowethu ngicabanga ukuthi biyela umuntu ongakhuluma bheke eceleni ngabe udeda lowo muntu ngoba iqiniso limile akekho umuntu ongazi phakathi kwami nawe ukuthi thina sizwana nabo bonke abelaphi especially nje even naye okay
uyazi indlela ezizwana ngayo naye okay angicabanga ukuthi angayithatha ngelinye isayidi ukuthi ke kwasha kwacima ngoba phela asixabene noBhaka asinankinga noBhaka thina ngeke ithi mayenza into enhle bese singamncomi uya understand njengoba ngize ngicizelela ngithi yabona mfowethu ubuhlakani bakhe buyafana nobukaThabani uyabona uThabani indlela ayibambe ngayo mfethu njengoba ehlozi noBhaka kuningi angakufunda kuBhaka mina namanje ngisasho engancedezi ezimile nje ekwazi ukumela into yakhe